Hai guys, saya Hanafi. Hari ni saya nak review satu Ford Mustang yang biasa kita nampak kat jalan. Tapi yang ini unit yang super rare. Kenapa saya cakap super rare? Jom kita review. Okey, kenapa saya cakap kereta ni kereta yang super rare? Kereta ni datang dengan 6-speed manual transmission gearbox yang jarang kita jumpa di jalan. Okey, antara ciri lain yang ada pada kereta ni ialah kereta ni menggunakan 2300cc EcoBoost twin stroke turbocharged petrol engine. Okey, kereta ni menggunakan 19 inci original Ford Mustang alloy rims berukuran saiz 255 45 19 inci. Okey, kereta ni menggunakan leather wrap steering with multifunction steering, touchscreen monitor, support Apple CarPlay and Android Auto, keyless entry with engine on off push start button, reverse camera. Okey, kereta ni datang dengan 5 driving mode: normal, sport plus, race track, drag strip and snow wet. Okey, kereta ni menggunakan full leather seat with electric seat and lumbar support. Okey, kereta tahun 2019, mileage yang rendah, bawah 20,000. Mana yang berminat boleh datang Public Auto World untuk test drive. Boleh jumpa saya Hanafi. Terima kasih and see you next video. Gas, key twist, hard hit then blast, dash lid, red glare on the pass, lane split, thread still through the glass, one slip, still I told that line I left, chrome grin, tires talk back, they bite, white street, whole world in my sights, cold grip, wheel tight on the right, one strip, from the pit to the heights, red line, push it to the edge, talk big speed, say it with your chest, red line, feel it in your